Prvi medij na svijetu koji je u prilici da objavi dokaze da su mirovne snage Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini već dan nakon drugog masakra na Markalama raspolagale dokazima da je granatu ispalila vojska bosanskih Srba pod komandom generala Mladića. TV1 je u posjedu više autentičnih snimaka telefonskih razgovora koje su politički i vojni lideri bosanskih Srba vodili nakon zločina na Markalama, međusobno sa zapovjednikom snaga UNPROFOR-a te sa srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem. Upravo snimci ovih razgovora razlog su što je Vijeće Haškog tribunala prihvatilo zahtjev optuženog Radovana Karadžića i prekinulo suđenje kako bi optuženi zločinac pripremio svoje laži pred nepobitnim dokazima koje posjeduju tribunal i TV1. Jedan od takvih snimaka koje TV1 objavljuje kao prvi medij u svijetu jeste razgovor koji ćete upravo čuti. Naime, odmah nakon ispaljivanja granate na Markale, Ratko Mladić i komandant UNPROFOR-a, general Rupert Smith, su bili u čestim telefonskim kontaktima, a snimci tih razgovora su u posjedu TV1. Ekskluzivni snimak koji smo odabrali za danas jesu dva razgovora između Mladića i Smitha u kojima britanski general upoznaje zapovjednika vojske bosanskih Srba sa rezultatima istrage o granati ispaljenoj na Markale. Telefonski razgovori koje ćete sada čuti, kao i svi njihovi ostali međusobni razgovori, odvijaju se uz pomoć prevodioca generala Smitha po imenu Darko. Ja se bojim da ovo nije scenarij uoči ovog odpočinjanja mirovnog procesa, muslimanski scenarij uoči odpočinjanja mirovnog procesa. Jer mi stvarno nismo imali nikakvog razloga da stavimo incident takav, niti bi nam palo na pamet tako nešto da uradimo. Ovako, u ovom trenutku svi dokazi koje imam na raspolaganju ukazuju na to da su ovi isti ispaljeni sa vaše strane. A ja bih volio da on meni predoči te dokaze. Moje jedinice nisu imale naređenje takvo, niti imam potvrdu da je bilo ko tako nešto na svoju ruku uradio. Da. A ja bih zamolio generala Smitha da svoje dokaze sačuva dobro do našeg susreta i budite uvjereni ukoliko ustanovimo da je neko to učinio samovoljno i bez znanja, bit ćete izvešteni i prema takvima će biti preduzete rigorozne mere. Dobro, ovako, general vas pozdravlja, kaže kao što ste vi vjerovatno shvatili incidenti koji su dogodili juče, uzrokovali su, izazvali su popriličan interes u svjetskim predstavnicama, kao i u medijima. Ja sam sa svojim ljudima završio preliminarnu istragu i general pita da li bi bili zainteresovani da čujete dokle je stigla ta preliminarna istraga. Da, zainteresovan sam. Pozdravljam generala. Hvala. Ovako, po mom mišljenju, kaže general, van je sumnje da su projektili došli sa teritorije koju kontroliše vojska bosanskih Srba. Pravac u odnosu na tačku gdje su eksplodirali bio je prema jugozapadu, a putanja i priroda kratera na zemlji vode do zaključka da je tačka sa koje su ispaljeni da se nalazi otprilike, samo trenutak, između 3,5 i 4 kilometra od mjesta eksplozije. Ja bih bio veoma zainteresovan da vidim da među jedinicama koje su imale takvo oružje i koje su provjerene juče,
vidimo da li ste bili u poziciji da provjerite i jedinice koje su bile u toj oblasti, dakle jugozapadno 3,5 do 4 km. Darko, Da. prenesite generalu Smithu, mi smo izvršili detaljnu proveru kod naših svih jedinica od najnižeg do najvišeg nivoa. I nigde nismo naišli na bilo kakav podatak da je bilo ko od naših otvorio vatru. I sigurno to nije ispaljeno sa naše teritorije. To je 100% tačno. Istovremeno dok general Mladić pokušava uvjeriti zapovjednika UNPROFOR-a da granatu na Markale nije ispalila njegova artiljerija, političko vodstvo bosanskih Srba pokušava osmisliti strategiju laži kojom će kupiti vrijeme i zaustaviti razornu seriju NATO-vih zračnih udara po položajima vojske bosanskih Srba. TV1 je u prilici da bude prvi medij u svijetu koji objavljuje razgovor koji slijedi. Razgovor između predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Da? Dobar dan, poštovanje, Mitre Radović, kako ste? Mitre, zdravo. Jeste li dobro? Hvala na pitanju, kako ste vi? Dobro je, hvala. Slušaj, ovo je otvorena veza, ima li predsjednik mogućnost da mi se zatvorenom vezom javi? Može. Ajde, zatvorenom vezom me pozovite. A gdje ste? Na 161. Dobro. Halo? Halo? Predsjedniče, čujem vas sad dobro. Dobro, general, ja sam iz ove Rajiške doline, je li to zaštićeno, jesno? Pa ja se nadam da je malo bolje zaštićeno, ali nema, jedino je zaštićeno kad se ne govori ništa, već u lice. Da, evo šta je, mi smo sa Holbrukom i Carterom postigli jednu dobru varijantu koja nas ne obavezuje ništa, a omogućava da oni kažu da su Srbi pozitivni u pristupu i tako dalje, da ovo su sutra pred dolazak njegov u Beograd. Međutim, ovo što su uradili dole Turci, toliko je, kaže, zagadilo međunarodne medije, tako da oni danas to ne mogu da objave. Pa su tražili, ovako, savjetovali nam i tražili da nešto napravimo u tom pogledu i oni su imali sljedeći predlog. Da ja izjavim da se traži međunarodna istraga, ja sam to već bio izjavio prije nego što su oni to uopšte predložili. Ja sam sad dobio poruku od Cartera. A drugo, da vi pozovete generala Smitha da se napravi istraga. I treće su bili predložili da mi kažemo da je lokalni komandir suspendovan dok se ne vidi da li je kriv ili nije. Ja sam rekao za ovo treće mi to ne možemo uraditi jer mi znamo da nije kriv, ali istragu možemo odpočeti. Ja mislim da vi možete čak da kažete da ste već izvršili istragu u okviru naše vojske. Vidite ovako, ja smo i s njim razgovarali, on će sad se javiti ponovo za 20 minuta. I ja sam dao javno saopštenje da sam sa njim razgovarao. Rekao sam da mi prvo ne raspolažemo tako moćnom granatom koja može unesrećiti toliko ljudi. A to je jedna granata ili više? Pa 5 je navodno ispaljeno, ali jedna je ubila kao 32 i 80 ranila. Da. Ja sam njemu rekao da mu i predložio mu da on formira mešovitu komisiju od naša 2 oficira, 2 muslimanska i svojih koliko hoće i da on time lično rukovodi i da oni dođu do istine. Odlično. I rekao sam mu da mi nemamo sa tim ništa i upozorio sam ga da ne nasjedne muslimanima kao Rouz, pa da ispadne posle mjesec, 2 ili 5 dana da su muslimani napravili ovo kao što jesu, kao i ono što su napravili na Markalama. I on će se sada javiti pa ćemo vidjeti. Dobro. Šta će biti? Time to znači, to je sada da je general Mladić ponudio generalu Smithu da zajedničku istragu. Da, mi smo već javno dali saopštenje, informativna služba glavnog štaba. Dobro. Ja sam to pročito i stavili su oni da je general Mladić sa generalom Smithom razgovarao i predložio mu da zajednička komisija ispita ceo slučaj i dođe do istine. Odlično. Je doslovno taka rečenica. Dobro, a ne bismo mi mogli suspendovati komandira? Pa nemamo razloga jer to nije, onda priznajemo da je bilo nešto, znate. Da, nego treba reći da ste vi... Ja sam Smithu objasnio da sam ja naredio detaljnu istragu kod nas i da ćemo sve ispitati, ali sigurni smo da nema ništa i obavestio sam ga da prvi rezultat toga govore da to nema veze s nama. Dobro. Tako. Mislim da smo onda uradili sve. Dobro, predsjednik. Ja vjerujem da će onda ovo objaviti sutra. Dobro. Čuli smo da bi sutra ono bilo popodne gore, pa... Ne znam ja ništa još. Ja ću vas obavijestiti kada jave izgleda da je Holbruk sutra u Beogradu, pa bi onda tekli posle njega. Dobro, predsjedniče, gurajte, kako ide to tamo? Pa ide uglavnom dobro. Dobro, želim vam svako dobro, pozdravite ljude i držite. Hvala i vam.
pored ovih razgovora, TV1 će ekskluzivno, kao prvi medij u svijetu, u večerašnjem centralnom dnevniku emitirati snimak dramatičnog telefonskog razgovora Ratka Mladića sa tadašnjim članom predsjedništva Republike Srpske Nikolom Kojićem.